Istražitelji sumnjaju da su članovi Kotorskog klana sa turskom mafijom nišanili Igora Vukotića, brata Jovana Vukotića. Ek, koji je u vreme ubistva u Istanbulu vozio auto u kom je Vukotić bio sa ćerkom i suprugom, kao i još neke saradnike klana. Vođe Kavačkog klana zajedno sa turskom mafijom planirale su još najmanje 2 likvidacije u Istanbulu posle ubistva vođe škaljaraca Jovana Vukotića. Istražitelji sumnjaju da je mafija koja stoji iza likvidacije prvog čoveka škaljaraca vrebala i njegovog brata Igora Vukotića, kao i Ek koji je u vreme ubistva vozio automobil u kom je Vukotić bio sa ćerkicom i trudnom suprugom. Jovan Vukotić, podsjetimo, ubijen je 8. septembra na očigled trudne supruge, ćerkice i vozača. Napadači koji su uhapšeni 16. septembra prišli su im na motoru u trenutku kada su iz svog stana krenuli u jedan tržni centar i u njega ispalili 4 hica. Supruga i dete prošli su bez povreda, ali Vukotiću nije bilo spasa. Samo 8 dana kasnije turska policija je uhapsila 12 osumnjičenih i sklopila mozaik zločina. Među uhapšenima su crnogorski državljani Radoje Živković zvani Žuti, rođak vođe Kavčana, Radoja Zvicera, kao i Radoje Zdravko Perunović. Kako su turski istražitelji otkrili, oni su platili 1,5 milion evra turskoj mafiji koja je likvidirala vođu škaljarskog klana. Kao direktni izvršilac označen je uhapšeni Emerkan S, dok je u ubistvu, odnosno praćenju Vukotića, učestvovala i jedna žena, izvesna Elanur T. Živković i Perunović, sudeći po prikupljenim dokazima, nadgledali su likvidaciju za koju su dali novac turskoj mafiji. Utvrđeno je da je Vukotić praćen 4 meseca i da su po njegov automobil bila stavljena čak 3 GPRS uređaja za satelitsko praćenje. Takođe, policija je otkrila i da je Ek, koji je posle ubistva tvrdio da je samo vozač i da mu se čovek u automobilu predstavio kao Nikola, zapravo pomagao Vukotiću u skrivanju i da je posle ubistva pokušao da u bankini na autoputu sakrije 2 mobilna telefona. Prema njegovim rečima, nema sumnja da je Ek za kriminalnu grupu mogao da bude nezgodan svedok, a to potvrđuje i podatak da su ga turski specijalci prebacili na sigurnu lokaciju na kojoj je danonoćno čuvaju. I ubijeni Jovan Vukotić je, kao i njegov rođeni brat Igor, bio u bekstvu zbog poternice Crne Gore. Operativne informacije ukazuju da je sledeća prioritetna meta Kavčanima bio njegov brat. Jovana Vukotića su pre likvidacije pratili mesecima. Nije isključeno da su čekali da braća ostvare kontakt i da i Igoru Vukotiću uđe u trag, objašnjava sagovornik. Prema njegovim rečima, posle ubistva Jovana Vukotića, koji je bio neprikosnoveni vođa škaljaraca, upravljanje kriminalnom grupom navodno će preuzeti upravo njegov brat.